ka Voice of People's Party Youth Wing na Riphoi District, kalapin pawe ka jing Songkhia halor ka jing Bambit Bambiang, hasilantar ka Surok Ba National Highway 6, haki benta ka Riphoi District, bad kabalakta ya ka let kawan jang ki babuan ki pat ba haki rukam bapher. Namar kene ka jingpen sniu palat ka Surok Kali, kalapen long ya kinong yalam ka VPP Youth Wing, na Riphoi ringkat ka belasan lang da u Executive Member State Youth Wing, u ba David Umwi, banlek ya kendo ya Deputy Commissioner ka Riphoi District. Kabalapen long ha ka kanreo terik naitung aja penreo, haringkat ka bala IT lang ru hau DC ya ka Dorcas. Habakran kilat patai kubor uba David ulaong baki babuan ki benta ke Surok Ba kila syakta namal ke jingklong tliu ka baki te ki tliu kadang mi ki sngi kila pau ki kam he nalor kata ke jing yang pathar ki trok he a Surok Ba ka babu jing ma shikat dai ki pat ba nong let nong wan da ki kali namar na ke jing yang ki he ka pen khamnya e ke Surong. Ya ka Dorcas balasoy do Presiden uba Barabor Makri, ba Sekretari uba Garland Sun, syau DC ringkat bat ka jingkat pat ban shimkia ya kani kakam, kanang ba kanom kta ikipat ba nong let nong wan, ka balaya thu ba nakaliang udisi ula kubur bat budien ya kani kakam. VP state wing ringkat bat di pegang dok VP Riphoi. Dia ingin awan tentu yang udisi kani kakam Riphoi. Apa nakaseng alap makatu kini pol ya kini Surok silter jong ka National Highway kamtam baslang na mau kudom ha tu sini kabakut jong ka saidan maba nakaliang katum ka jingya wa jingtip kini nakaliang seng in alap ba nakaliang ka road department ka baslang klong kini ka nai hai ka baslang klong ka topping jong ka Surok magiran kibentak ba mo ka di ka jinghe kalong ba at ini hendak tayo balik Desember ke pun tinja tiba akum kipat ba jong ni ka kadang katahan kita ikut kenal kamtam dia nak yang kita kembal jumi ni ko Riphoi ai kila pentau ba tadi ke jingle jong kan nyahai ka di ke jingle wa ba di ka jing pentai pat ya kam kalong ka slam plat nambar ba kinda pet menta gilap ba tering ka kinti di ya don bentar ba klok jadi klong ta ka di lok nu om do na ka agency le system di dan ki bentar ba sempas kita ya kinyat ma ba kalong halor kita di happy keberan accident di accident kaja kakak ni dia nak kalian jong ka maseng on ICT sa DC o dia nak kalian jong DC la sim ni kan ni jing pesawat ni pa la kubur ni ban unyakan ni di terap badi pek kaptam ni di POD ban police department kebaan kalong kaba nak kalian jadi sistem bagi buat di truk bayar di bawah ni ke National Highway pindayak kampung ni pinja balong toming kita dibayang di jinsa kapkom ka kenduan ba ya kita ni bahe umdi yang di park apong di jaka bakendong itu Surok maka di sebentar ke National Highway di kerana di kenduan kita pun kabu jinga kampung jilong mek ngwan ba ni sutu ya National Highway ke speed ni ya average pengunduh di phone yo ko kapong kan sispa dan kita thì hà jin jubo di pasti tentang harang yang pinjau kundong kala warna di mansal di accident di nakaliang jungi nak kepak di si man unyekran di bol batu ipek ya kani hai kamtam di police department makin sim ni kani ka bentar kenang banbu di sisuk inong lek nawan di ngiso tanak di keduk tasi kalau besok ba nakaliang jugo hadi mulapek di sini la ai ki proof dan tidur kita tiba kita cap tiba Surok kam ilong su kamtam lu nilapan sa kiboy pagkamanta kalong ba silantel yung National Highway tindapet niya si kadong itong kita ki clear hindi ki potholes diba kadang ni DC kinang head na kajing bam sa tiba ada kading bulan na kani kalaban bu kajing mesaw kamtam le kalumpi sikin ba kinang let kiya na kalyang yung ulang ba unyakren kani magka bor halor tiba kumjuro ba nakalyang yung ulang ba kabalak ni keluar kini rekam. Kebalaan kalong ba kadang sa kaway ru ka Surok badi ke Paldu ru kini di pihak bypass bandung buat sa muslik. Kini Surok kami Surok ke ba dang mentar dang katuk ni kini Surok ke balap pun tibi gimana mengelai ba kadang gajing siang. Ba kadang ka pol ai black topping. Jadi ke susi kalong ba tadi gajing siang tang si puah hadin one stop arong no.
menta pinalay akam tam ay postak lap ba kalong galhu kapung wat kena askol kabu jing iki banyak gila kapa tidak menunggu subhabat kin nakayang tu po beripay kapo di kinle akam ploy kan normal ba ta kan tawan video so gotong ba di terban ba nakaliang tumi kay bangila bu pasti pat kasi kan ba tipon hanon kisap di go jing naman kami kita jigo jing nam ni ring iot ni nam nang mata kabaha kabet jok kita sa sedang dibayat ba kan ni kasudok national highway pa kamju gate ito dibayat ko pat bentak ba pero beri boy naso ai ko play magtantaw de ya ka rinki yubing di boy di ram di kalun sun di ba tam song thai de isu tila pet di bentak ba pero di ba kun di pat ba usul di kedua jadi rupi singkir jadi ya kira dulu tahu akan berlipat ini scam barang ini sangat dikemen bah pintu ipat ya serok ubah di singkir ubah kurang bah kali kawan bukan bah kalau kosong